Ko Stuart King, te tūngane o Maxina King, I tū ki mua I te arawaro o te kōti rangahau tū pāpaku I te rangi nei. Ko ia tētahi e noho ana I te whare o ngā māhanga kāhui I a rāua e ora ana. I te kōti a Mikey Sherman e whakarongo ana ki āna kōrero. Ko Stuart King tētahi o te hunga e mōhiotia nei ko te kaumārua Wahangu. Heoi, kāore o na mā harahara I te rangi nei. Have you any objections to being filmed? As long as they keep the right side of me. Heoi, ko te pai o ngā kōrero tērā e whakararu nei I te kōti. He nui ngā whakawhiu ko te mate, he wherawhera I te tika o ngā whakahaere o te kaumātoru o pipiri whātau ki muri nei. Apart from crew having the breathing episode, were the twins and Shane just normal that day? Yeah, from what I could tell. Just a normal day for us, minus power. Ko Stuart King te tūngane o Maxina King, te māma o ngā māhanga. Ko te wahine a Stuart ko Mona Kāhui, te tuahine o Chris Kāhui. Aha koa te tau kupu I wainga I ngā mātua, he kōrero rereke tā te tūngane mo tana tau ki te. He wasn't a violent person as far as you could tell? No, never. Your sister Maxina, if they did fight, perhaps she screamed a little bit louder than your brother? Yeah. Ko Stuart anō hoki te tangata I kōrero ki a Chris, me nā me haere ia ki te ture, ki te kōrero atu mo te matenga o ana māhanga. You had some discussions with him about handing himself in, but he never actually said to you that he'd hurt the babies. Is that right? Yes, that's right. Koe nei te āhuatanga o tēnei tū momo whakawā. Ka noho pōhehe tonu ngā whakaro, ko wai kei te kōrero tika, ko wai kei te kōrero teka. Hei a pōpō haere tonu ngā kōrero a te whānau whānui. Mikey Sherman, Te Karere.